Om Swastiastu. Idedani sareng sami, kecudak malih sareng titiang kadeni Sulistia ring Orti Mahaprabha. Titiang jadi nyaringin idedani sareng sami, kirang langkung petang menit ring Orti Mahaprabha. Kalahi mangkin rahina anggara wuku warige, pinanggal 6 Desember kalih likur, mungguing Orti sane jagi keatur inggih punika, kewentenan wisata spiritual Brahma Wihara Arama. Brahma Wihara Arama inggih punika genah ibadah umat Buddha sanewenten ring Desa Banjar Tegehe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Yening idedane kayun rauh ke wihara puniki, presiden ngawit galah kutu semeng ngantos 6 sore. Pinerihin idedane patut nor perbaya tiket sane akehnyane dah setali rupiah. Jarak sane ketempuh yening idedane rauh saking kota Singaraja, kirang langkung kalih likur kilometer. Pelekutus kilometer ke arah dauh kota Singaraja, kalih kilometer ke baler saking margi Sririt Singaraja utawi 11 kilometer saking Lovina. Wihara puniki kekaryanin oleh Bante Giri Rakita Mahatera duk warse siu 115 kutus. Selanturnya nih wangunan inucap kebecikang malih ngantos puput ring warse siu 117 dase. Warse siu 117 dase 3, wau kelaksanayang peresmian kawigunanya nih pindah ke genah wihara Buddha. Genah wihara Brahma Arama puniki kekepah dados tegang soroh, inggih punike niste Maria miwah utama mandala, kehubung antuk undang sane medaging indi prinsip-prinsip agama Buddha. Riantukan wenten ring Bali sane akehan keramanyane agama Hindu, wangunan wihara puniki kantun keni pengaruh saking arsitektur khas Hindu. Sekadi sane wenten ring genah ngeranjing ke wihara inucap. Wisatawan lokal miwah saking dura negara akeh rauh ke genah puniki. Wenten sane nganggen genah puniki antuk tujuan ngulungang kayon utawi meditasi, saha kaanggen genah melilit cite ngaksiang kelewihan saking arsitektur wangunan puniki. Lianan pindah ke genah ibadah umat Buddha, wihara puniki talat kedadasang pindah ke genah wisata. 5 kompleks bangunan sane wenten ring wihara inggih punike Upat Segara, Dharmasala, Stupa, Pohon Bodhi lan Kuti. Silih sinunggil wisatawan saking Blitar, Raditya Maosang rikala kepanggihan ring widangan asrama dane meledrauh ke genah iriki sareng kulawarganya nih antuk ngelaksanayang ibadah. Riantukan genah puniki sampun kasup terbecik pisan anggen sarana wisata spiritual. Wenten mekudang-kudang wangunan sane presida kepanggihin, lan ngantos mangkin Brahma Wihara Arama karing-arianin wangunan sane anyar. Yening rauh ke wihara puniki, keaptiang mangdani nganggen busana sani becik, reantukan genah puniki ke bawas genah ibadah tur mangdani presiden ngajegang kresikang kesucian Brahma Wihara Arama. Wayan gede pindah kesang sane mekari ring genah puniki mangusang, kewentenan genah wisata spiritual, metetujon enten jelian mangde masyarakat sami statengu pepire toleransi pantaraning umat meagama. Inggih idedani sareng sami, wantasa punika Orti sane presida aturang titiang rahinani mangkin. Titiang, kadeni Sulistia pindah ke pengeter acara, ngelungsur gengrene sinampura, yening wenten atur titiang sane nenten manut ring arsan idedani sareng sami. Titiang sindap anduk, paramu santi. Om Santi, 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 Om.